Shubor nakaslem jong unongsan hima. 3939, Tabor Lang Fatah 1089, 1089, and Nota at 38. Sri Hilarious Varma 2312. Sri Of State MCS, returning officer for the Khasi Hills Autonomous District Council election constituency number 21 of Nangdegye in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, declared Sri Lancaster Marbanyan, VPP of Muhammad Musnai, to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasi Hills Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Slow ba piyo ini kita. Apa mau plan? Ngadap dah kami siap besok men hi. Di kau tengah ngu saya boleh hi. Pula ai ni ya kenika. Kasingi mah, pula jumpa bi kita kicing dua iki jungi. But ngai ku boleh dui ki pai ba jong ka mo phang di ye. Ki bala ya sutu ki bala kentat ya kapor jong pisah. But ki bala ai ni tak kicing kesan ke barat ba kenika. Election mang di si kita. Kimat kita kimat berkong dulu pembukaan rapor. Kata saya kelamak parti. Tangi isu saya kelamak parti mah. Kadang kerja kena babun yang napa ke penyak pun we nak bah isu le akan pergi military ni apa district council. Kamle le. Tak ada kerja kena cik we. Kamle le. Ni ya kam tak lap ni tak result. Cái hidup mình ông gì phải bạn cái của phải bạn Ai ku boleh pai ba bakila. Ai tak kecil kesan ke barat ba kenika. Kenti mamta. Ngiru nilai sistem hi naduk kapor ke ba parti kelak. Bermenai ka keteng jang ngakum kandidat. Bat ki pai ba ru respon ki ke piang ha. Mal bakat sebengilat ki pai ba laki lap hai kemat lepas kenika parti jungi. La seniak lepas ke parti jungi. Bat ni kerman ba kinang yai seniak susu ngiru kum ki kandidat jang parti ru inang yai sistem. Inang yai sistem susu. Mah ni kwa ba ki pai ba kinang ai ki jing seniak hadu news usnam arca apa pra. Bak pisau kuno halal ni kerja job ko jong pin nomor pendram yo MLA pendram ro MDC Pedang kerja ngalai tinggi dan baik bocor ubaram. Mah kata ngam dan kena jusco di kipai bahi kila besar kila ahi kipai bahi kila ahi. This is the final result for 7 Morgan Road District Council.